say mo kwa buy the ball Okwawuman TV so media any ko ni ba Kwaku anso enne ye de sonko e na ebrem Okwawuman TV so na ni nyina eye openi ba ko a megidi ye pa se wati di na so nhu na nim da enne yensa aka eye Ataala Company Limited enne pese enne twetwe nkomo efa eye market efefe a chese Okwawuman mu ha anase meka say Eastern region ha kra no ebi nsi da emese nkofo dodo na tiwudin eye Ataala nso bibiri enhu da me pese nka wo kire mu kakra wo kire wo ase kakra hefa na ufi hefa na ko school bi kakra fa ho na tifo nso ana sahwefo ahwe nso hu ba bia ufi bai eno kra frem Ataala me din anu no Kwaku Ataala Asante zana me din di jino so ti ya no me ko school o techikrom ona mi fipa ono e Asante Akyemang district ona I'm starting the primary school ono na Saturday na me mamu ye di kakra ntino we school aje se oba Abetifihene ebe to middle school so ne ho ne esi classes ya ne very pieces ye tama na ko school na pieces until after pieces no na chezo ba mpanyefo na oba form 1 ntino aye site na me ka ho asebio ntino e ba na eda ye de me call Anglican school e wa Abetifihene ntino because started form 1 esikosi 7 DVA san 7 friend san 7 form 4 timiye na papa ese no ase semi twice na me ko o pese me tia de mo na timi ko mani ti no na school bi aba kuma na friend abo train Abetifihene vocational institution nti me ko so me din ho e ma ye fine na e ko school di form 1 ko form 1 na di form 2 na me ka cham papa se ade na ye ho no mani nje ho nti no me ntimi nko school ni bi nti me se me de me do afu en papa si o makasa wati nti ode me ko ekura na se na makodo afu ana so yo nti me o ha na obefrɛ me se papa ba ko o Accra e friend of Sasco o Accra e friend of Sasco nti no de me be ma me na me ni na akɔ na me kwa na anam se an me ko nti o be fa me no de me ko nti emra e ko e na e costa me ko sua adwuma na o Sasco no e welder o ye arc welder omo ye gate e de tupuna no ye bogra proof ye sa ne mano nti nkosua no tie no na misisi a me professional say e ba say bia mantima anton ade bi wa mbekwa koye welder eno na me professional say nti no I think say me background kakra e wo ha metimi aka no mi oho ena Akyemfuor na Akyemfuor Abetifihene ona e friend Akyemfuor no ena obeka kire me say onya Abetifihene mante a nka obemo mu ahwedwa no edwa no ho asem aka na mo asi nti okan no be okan na mti yo mate ne ye be hwe ne ye be nti 1 year bio no san be kan say nsem o ka kire dada no onya obi a obeba edi ni ti beba be je say obeye adwuma no enam so nana anya hwe ye beba be ya mo nti the following year bi I 2 years time no enam ka kire say obi a ntimi enye dia me de mebo mo dia amaye na me ni assembly for no Abetifihene assembly this is assembly for no ebe nti me di kan no ye ko ho ye no mo ko ye ekodi nkita ho ama omsika sem so na hadwen kakra nti no mo ntimi amfa omo contribution na amba nti no de be say okay me de mebo mo de mdu ba bi ne se ma ntimi a na majai
and I start here compare for contractors for me, and I almost start here and I kakra. This magazine of modern market complex was constructed by Mr. Kwaku Ataala Asante. This Monday, April 18, 2022, by na me painting na kasen profo be bam eno so na koya asem ye starting in 2016 na nyankopon me wie 2019 na ye start ye say ye dey ma challenges there say o nipa challenges ndi nyame o say uti we ukra o challenge obi a o challenge na so determination so ka ho no nun se me no majuma me ne iron rods any cement and dan so esi sebita fracture iron rods and cement nti no me suppliers are omo me no mo ejuma omo hu mo bo na omo so masne kakra bo a me cement no and iron rods no na me so me dia bedum pempen so ba bi nti challenge dey nya bi du ba bi kra asara ni tu ya no kra na edin so contractor ndu ba bia no no so tweme nti ni nyina ya challenges am nya ya ni che se we mu a kakra me di abedu ba bia ma di sisi ana mani kama ma twemu mfie bebrebe na mo mu no mi yefie no em se mi fitane bi ni ho papa mi fitane bi ni ho papa se onya be 70 na ni ho na nuane die no ni sa mi yo iri bia ono so boa mi papa pa ma nuane am gidi ni ma no o fe mi ye pa nti no ni so ka ho mi cheden ni di enema bebre sa mi di enema bebre we dey da some man mebisa o twa to kra futu a ana se nkwanhye nsem a opese o ka kire Kwawuman Abetifihene ene omo a omo abeje market ha se omo ye adwuma ne di kan Kwawuman no de ne meka ne se mesre omo na se ebia ma omo ensuro se ebia obi oye bibi ma okro a ebia bibi be ye o anase ebia asem bi beto anase ebia ubewu anase ebia wadwuma be sei me kan we no eka ne me start market no nsem a me titi ye ne bi no na so meti ase na me stress individual obia yeah, especially the youngest no she say na sika no nsem nya akukudru say wo ye bibi e de ma okrom a wankasa nkasa ni padua no ati wanim na me encourage young folks na assist no say so say nyame bibi na say kakra bi obenya no nye say me ti ha mi wosika o ja say but enye say ebia obehwe wa busuafo nyina wie ansa na wo akoye bibi ama o mai ni nti emse eno na metimi aka for now nti no mesre say obi okroma ana say go in general no na say o bibi won bottom na say osuro so be bibi ndia me ka kire say omomode anye na oye momu a obenya reward more nkrofo bebre kra be bompa ya man me ba dwemu ha yedawasio nyamisha o I think say usora no pa
na say when you be an country or say nyame nhyira I think say a big challenge kakra nka me pese nka every day bia odipa ba kon country or say nyame nhyira because nyame nhyira no ade a me fi say so mbu kese pa